دروژا 25 جهزرانê de êrîşa Daişê li ser bajarê Hesekê dest pê kir û bi hezaran malbatên Kurd ji taxin xwe ji tirsa Daişê û hawnên wê ber bi bajarên din koçber bûn. جبر إيريشا داعش السر باجاري حسكي قال لك ملتي باجاري حسكي بحزارة كوجبر بون وبنابر بون ورفيان عمودي وقامشلو جبر في شري حتى خبو باريزن أما ما إحصائيات تشكل بيش تاخن كردي دركد بسيما مالبات تنت تاخ الفان تاخمانة أوجي نرفيانة جبر تشي جبر أورو شواني أبوري أبر زحمت أبر دجوار كريوان بوار تنا بو جبر ولومان Piraniya welatiyên Hesekê neçar bûn ber bi bajarin aram ve koçber bibin. Lê xelkên van bajaran bi keysebazî pêşwaziya wan kirin û her tişt li wan buha kirin. Lewra gelek ji van penaberan vegeriyan bajarê Hesekê. Em kesê koçber mala xwe derketin, em çûn bajarê Amûdê, Dirbêsiyê, Qamişlê, Gunda. Yani tiş gelekî me buha kirin, kiriya xaniya buha kirin me. يعني ما هيك ندان شش ما دان بقول لنا شش ما بناك بين كريا تاكسيا كريا يعني خوارن قال كي بهاو يعني قال كي بلو استغلاليه جو ما كن حتى جوفاي شر بازاري حسكي جهي ام فكريان مال اخو شيطري ام دريد جی دەستپێکا vêra û şealosiya gobajarê Hesekê tê de derbas dibe. Beşê herî mezin jî sazî û dezgehên xêrxwaziyê li bajêr dergehên xwe girtin. Lê li bajarên din bi erkê xwe rabûn û alîkariya penaberan kirin. پشتی نزوح براستی سازیه مدنی و جمعیات خیری اد لباجار حسکه ده دکار به کس العردی نماغ شادن گرتن جمعیات مپیو جمعیت الحسکه الخیریه امان سر عردی و مکار خو بجی آنی والباجار وكي دل عمود الدربيسية القام بشتري كانية بتايبت منظمات وجمعيات خيرية وخاصة منظمات أممي بكاري خبرابون وآليكاري جملة مركرن Tevaya xelkên Hesekê ber bi bajarên Kurdî ve koçber bûn. Mîna Amûdê û Qamişlo lê ew rastî astangiyan hatin. Bi taybet duwarê veguhestin û buhabûna kiriyaxaniyan de. Piştî êrîşa Daişê xelkên bajarê Hesekê bi rêjeya 95 sedî ji bajêr koçber bûn. Lê niha beşek ji wan li malê xwe vedigerin. Piştî got gelek zehmetî û keysebazî di penaberiyê de dîtin. Îvan Hesîb Rûdaw, Hesekê.